ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስን ዓበይትን ዜናታት ናይ ዓለም ምስ ኣተሓሒዝና ድማ ትንተና ክንበኩም ክንፍትን ኢና መቸም ኦል ኣይስ ኣር ኦን ሚድል ኢስት ይብሉ ኣለዉ ኩሉ ዓይኒ መቸም ኩሉ ክንብል ኣይንኽእልና ዝዓበየ ኣተኩሮ ናይ ሚድያ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ፖለቲካን ምንቅስቓሳትን እዩ ምክንያቱ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ንነፍሲ ወከፍ ክፀሉ ዝኽእል ሲቹዌሽን ካ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ብቐጥታ ክፀሎ ስለ ዝኽእል ካልኦት ሃገራት እውን ምክንያቱ ነዳዲ ካብቲ ቦታ ብብዝሒ ስለ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ውግእ ኣብቲ ቦታ ዝመፅእ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ቀጥታዊ ፅልዋ ዘለዎ እዩ that's why ሞር ፎከስ ዘለዎ ልዕሊኡ ድማ እስራኤል እቲ ሚድያ ብዘይ እስራኤል ክውዕልን ክሓድርን ስለ ዘይክእል ጉዳይ ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ ቅድመ ቀዳምነት ሂቡ እዩ ዝሰርሕ ኣብዚ ተመርኪስና ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ምዕባለታት ወይ ከዓ ሓድሽ ሓሳባትን ዘረባን ይመፅእ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ኢራን ኣፅዋር ሓደ ነገር ዝኾነ ኣሎ መጀመርያ እስኪ በዚ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኩናት ኮይኖም ዝጉስጉስዎ ዘለዉ ንጀምር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኩሉ ግዜ ፃውዒት ንገብረልኩም ምክንያቱ ነቲ ቻነል ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ናብ ካልኦት ሰባት ንክበፅሕ እውን ስለ ዝሕግዝ thank you Israel bent to American pressure agreeing not to attack the nukes or the oil facilities? I think a nuclear strike is incredibly challenging for Israel alone. They would probably need the help of the United States, at least from what we know from publicly available information. It's unfortunate that the contents of the phone call between Bibi and Biden leaked. That's probably why not only Israel, but also the Ukrainians in recent months have chosen not to tell the administration before they conduct an operation. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ كم زخل زربا يكون بروباغندا نديو بفلاي اب الفوكس ززرب نكوينات زملكات كون كلو ناي كوينات والفس لزلوم تي شانل تي مدبر زينا اوغن ورا وغن كاوسل زخون اودينس ناتو اب كالم نالبات كم دليت كاتبلوم تخليقا نتنا يوغ كونتات قدامي كبرو زداخرو سلو زخونو قالوتون كمام يمكن اسرائيل نكتحرم ايران بتعميم زلي زلو وناتو تديفنس اندستري نتكوينات كم زلي فلوتيو تايم زبل زلو اسرائيل نتي نيكولراوات وار كتحرم داي تحرمن ግን ሓድሽ ሓበሬታ ካብ እስራኤል ዝወፀሎ ንስማዕዮም ድሕሪኡ መስዋእቲ ሓይዝና ክንርአና ታይም ዝብል ዘሎ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ሲ ነቲ ኒኩለራዊ ቦታታት ናይ ኢራን ክትሃርሞ ይትኽእል ኒያ እስራኤል እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዮም incredible times ንሪኦ ዘለና So, listen, I was just in Israel last week. I was meeting with Prime Minister Netanyahu and officials from his war cabinet, Minister Dermer. They are very clear-eyed about the challenge. There is I would say there's a wind at their back because they were able to take out Hassan Nasrallah, the head of Hezbollah, and they are decimating, this is really important, they are decimating Hamas and Hezbollah from a military perspective. And that's, I think, what's so important to them 1 year later is that سنتات بلدلا زي حجي ان اسرائيل كيدا كم زنبرت ان اسرائيل دما تدالو كم زلان ولا كمور علوم حفيل سلو زلو نتناي مرحمتنا حزب الله سلو زهرمو سلو زطفوهم تقلالا ناي حماس يقول ناي حزب الله في يوم مم انت في يوم دا انت غبريم حجي ابلع التزبي افعف تفصم زلو تزرباناتهم مبزحتي يكو غاب زلو دسيميتد مالس دمسيسنايم دمسيساتهم اسرائيل تبدلا دم وات دمسيس كام سلمتاي نمقراص ناي تخسي وي ون زت سلام كتسامع زيت نزقون يكون ناي رطيت وين كال حلف حليف كادما نعق اب سلام زهرم تاي نيروكا جاي لكن ميديا كنترول ንምግባር ዝኽተልዎ ዘለዉ ናይ እስራኤል ሓበሬታታት ኣብ ቅድሚት ንኽመፅእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዋላ ምስ ፈተውታ ክትበኣስ ጀሚራ ዘላ ናይ ፈረንሳ መራሒ ድማ ናይ ብሓቂ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ስሚዕዎም ኣሎ ኣብዚኣ እንታይ ክምልሱ እዮም ኣይዶን ነፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ ቤላ ጌራ ስሚዕዎም ኣሎ መን ምዃኖም እስራኤል ኣይ ቲንክ መራሕትና ኤውሮጳ ሓደ ብሓደ ንነዊሕ ክሽፍንሉ ፈቲኖም እዮም ነቲ ነተንያሁ ዓቕሎም ከም ዝፀበቦ ናይ መወዳእታ ከም ዝበፅሖም ዘርኢ ምልክት ኣሎ ወላ ባይደን እውን ከምኡ እዩ ግን ባይደን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኣብቲ ምሕዳር እውን ስለዘየለ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ነተንያሁ ናይ ብሓቂ ዕቡይ ነትዮም መራሕትና ኤውሮጳ ድማ ብህዝቦም ከም ዝፅልኡን ከም ዘይምረፁን ዝገብሮም ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ምድጋፍ ማለት ብህዝብኻ ከም ትፍንፈን እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ ርኡይ ዝኾነ ህልቂት እናተፈፀመ ከሎ أجوها نختبلي زجبرة كمالت. Hamas and Hezbollah don't have the military capacity when all of this is over, when the dust settles, to threaten Israel. But I get the impression that the Biden administration does not want Israel to have a conclusive win against Iran. Let me tell you, the stupidest thing that I have heard is this argument about proportional response. So how are you supposed to respond proportionally whenever almost 200 ballistic missiles are sent to your country twice? This was the second attempt. How are you supposed to respond? أجنتاي تبلا الله
ናይ ኢራን 200 ባሊስቲክ ሚሳይል ናብ ዓዲ 500 ከመይ ጌርካ ሪስፖንድ ትገብር ስለምንታይ ከምኡ መፅኢካ ግን ኣይሓቱን እዮም again it is always a discussion እስራኤል ዝደለየት ጌራ ኢራን ግብረ መልሲ ክትብ የብላን እዩ ዞርባናቶ እዚ ኻንታዩ extreme superiority complex تعبيت انتلك خوين حنقول قال انا لخالوتي انا هري مكاس ناباي قبر ملس كتب يبلك زبلات حساس باي ايران قبر ملسيه هيبا ما تقعد يكون نفتبا لك كم تناي اكتوبر شوعات زقات ما قبرش برا مجمرتها ناي تاريخ غيرهم زغلصو اتزبي تچوقين زنبره قبر ملسي هيبا باكتوبر شوعات حماس بحال اب تريكولا تعصي خاز نبركا تفنجرو حرقانا تي ترايز يوم زبلو كيلاتا نساتو اسرائيل كنتايم زبلو تاريخ شعو كم استجمره እዚ ድማ እንታይ እዩ መርኣያ ነቲ ሚድያ ድማ ከም ዝገይሮም ኮንትሮል ስለ ዝገብሮ እዮም እቲ ዘሕዝን ክፋል ፅንሕ ኢላ ክትዛረበ እያ a country like Iran arms terrorist groups around the region. It surrounds Israel on fronts. They arm them, they train them. ክነርማ ብኻ ንግብረ ሽበራውያን ተሰልጥን መን እያ ተተባሂሉ ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ግብረ ሽበራ ቀዳሞት ዘሰልጥኑ ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም አይሲስ ዝበሃል እዚ ኩሉ ጫውጫው ዝብልዎ ዝነበሩ ንሳቶም ከም ዝሰልጥንዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ምሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ አልቃይዳ ዝበሃል እዚ ኩሉ ንዓለም ግብረ ሽበራ ዝብል ቃል ዘምፅኡሉ ኣሜሪካ ያበጊሳቶ እዚ ኩሉ ግብረ ሽበራ ዝበሃል መጀመርያ ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ፋንድ ዝገብሮ ኤንድ ባዕሎም እዮም ከም ዝብሉና ከምዚ ብስለያ ዝተፈልጠ ኣይኮነን ባዕሎም ኣሜሪካውያን እዮም ከም ዝብሉ ሶ ኣብዚ ሕጂ እታ ኢራን ተዕጥቆም ዘላ ግብረ ሽበራ ኣይኮነን ሓማስ ንናፅነቱ ዝብል ቃለስ ዘሎ እዩ ማንዴላ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ኣፓርታይድ ከለው ክቃለሱ ከለው ንማንዴላ ምሕጋዝ ማለት ንግብረ ሽበራ ምሕጋዝ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ንማንዴላ ምሕጋዝ ግን ንናፅነት ደቡብ ኣፍሪካ ምሕጋዝ ነይሩ ብዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ዝርድኦ ንህዝቢ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰውራ ናይ ኤርትራ ምድጋፍ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ንግብረ ሽበራ ምድጋፍ እዩ ዝበሃል ነይሩ ጀስት እዚ ኣብ ርእስኻ ክትኣትለካ ሓማስ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግብረ ሽበራ ኢሎም እስራኤል እዮም ዝገልፅዎ ዘለዎ ልክዕ ንሰውራ ናይ ኤርትራ ድማ ደርግን ኩሉ እቲ ሕብረ ሶቪየትን ካልእ ዓለምን ግብረ ሽበራ እስላማውያን ጅሃዳ እስላማውያን ሃገራት ዝድገፍ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክሳብ ዝዕወት ከም ዝበሃል ነይሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ሎሚ ተዓዊታ ከላ ኢትዮጵያውያን ገለ ኢትዮጵያውያን ኤሊት ከምኹም ዝብሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ አይ ቲንክ እቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ጎኒ እስራኤል ኮይኖም ዘጣቅዑ ፀረ መንግስቲ ኤርትራ ፀረ ታሪክ ኤርትራ እውን ስለ ዝኾኑ እቶም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ታሪክ እውን ስለዚ ያምልሉ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለዚ ያምልሉ ሓቆም እዮም ከምኡ ክብሉ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ዘይኣምልሉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ድማ ሓመድ ዓዋተ እስላማይ ስለ ዝኾነ ታሪክ ክሰርሕ ይክእልን እዩ ኩሉ እቲ ታሪክ ኣብ ብተጋሩን ኣብ ጥቃ ተጋሩ ብዘለውን ክፍፀም ዝኽእል ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ እስላም ክንቅበሎ ይንኽእልና ዝብል ካብቲ superiority complex ወይ እውን ከምዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም እየ ዝብሎ ኣነ ካብ ከምኡ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ልክዕ ምስ ናይ እስራኤል ፅቡቅ እዮም እስራኤል እንታይ ገብርሎ ንኣስላም መኻ መሳኪን ህዝቢ ኣብ ቃዛ ዘሎ ድዩ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ብዓበይቲ ቦምባታት ናቶም ይጭፍጭፍዎ ኣሎ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝደልዩ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ዓይነት ፋንታዚ ኣብ ርእሶም ከምኡ ሕማም ስለ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም እውን ከምኡ ክቕፅዕ ክኽእል ኣሎ ባይ ዘ ወይ ሃይለ ስላሴ ከሎ ዘሎ እቶም ሜንታሊቲ እውን እዩ እንታይ ዝገብር ነይሩ ነቶም ሕሉፋት ዝመስሉ ክርስቲያን ብረት እናሃበ ነቶም እስላም ኣሳቂዎም እዩ ዝብሎም ነይሩ this is history ኤርትራ history እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝወገኑ ሕሉፋት ሓደ ሓደ ክርስቲያን ኢና ባህልቲ ነቶም እስላም ብረት ተዋሂቦም ብናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ነቲ ህዝቢ እስላም የሳደድዎ ነይሮም ብዙሕ ህዝቢ እስላም ካብ ኤርትራ ሓዲሙ ንሱዳን ክኸይድ ዝተገደደሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ እዚ ግን ሻዕብያ ምፅእ ምስ በለ ካብ day one ይሰርሕሉ this will never happen ምክንያቱ ንሻዕብያ ብኻልካ ክፅዕሎ ትኽእል ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ብማዕረ ዝርኢ መንግስቲ ግን ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ የለን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኬድካ ማዕረ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ ክጥምት ዝኽእል ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ የለን እዞም ደገ ዘለዎ ዲሞክራሲ ዝፅውዑ ዘለው ቀዳሞት ዓሌታውያን እዮም ዓሌታውያን ምዃኖም ድማ መዓልታዊ ንሪኦም ኣለና ኣይኮነን ኣውራጃ ዓብዪ ኣብ ዓዲ እዮም ዝምለሱ ኣብቲ ዓዶም እውን ይመቓቕልዋ ነቲ ዓዲ ምክንያቱ ኣዝዩ ፀቢብ ርእሲ ዘለዎም እዮም ስልጣን ነዚኦም ተሂብካዮም ድማ ከጥፍኡካ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ከለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ቁሩብ ካብ ኣርእሰይ ወፂእ ኣለኹ ንመለስ ናብታ ርእሲ ኣብዚኣ ብዛዕባ እንታይ ክትዛረበ መስልካ ወላ ሓንቲ እንታይ ይብልዎን Cortez, AOC. She's accusing the Biden administration of arming Israel's genocide of Palestinians. That's her words. I think the use of that word is absurd, insulting, and utterly wrong. And that's part of the Democrat Party in the United States. And if you're the Kamala Harris campaign, you have to be thinking, well, with friends like these, that's got to be helpful for her just a few weeks away from.
ሕጂ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ነጽናዕቲ ዝገበረት እያ ስምዕዋ ካብዚኣ ንላዕሊ ዘሰካሐኒ ነገር ግን የለን እዚኣተን እያ ቢምቦ ይብልዎን እዚአን መፅአን ከም ዝፈላጣት ኮይነን መፅአን ክዛረባ ከለዋ ስምዕወን ጀኖሳይድ ኣብ እስራኤል ኣይኮነን ዝፍፀም ዘሎ ኣበይ ከም ዝፍፀም ሕጂ ስምዑ the election. The word genocide, there's actually a legal definition to it. I worked incredibly closely at the State Department with our team. We spent over a year preparing the genocide designation in China, in Xinjiang, where China was actually committing a genocide against Muslim Uyghurs. So for anybody who has actually ever worked on this, you find these comments totally silly and inappropriate. Israel's delivering food trucks and aid. Hamas steals the aid. እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ናይ ዴሞክራት ዝኾነቲ መንግስቲ ናይ ባይደን ጀኖሳይድ ይፍፅም ከም ዘሎ ኣብ ፈለስጤም ኣድሚት ትገብር ኣላ እዚ ሓቂ እዩ እዚኣ ግን እንታይ ትብል ኣላ ኣነ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ገይረ ብዛዕባ እዚ ጀኖሳይድ ሕልፍ ዝበለ ፍልጠት ዘለኒ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ልዕሊ 42,000 መይቶም ዘለዉ ኖ እዚ ጀኖሳይድ ኣይኮነን ጀኖሳይድ ዝበሃል ቻይና ኣብ ሽንጃንግ ዝበሃል ኣውራጃ 10 ደቂቃ ቀቲላ ሚቲ ንፈልጦ እውን የብላን እቲ ሃገርቲ ብሰላም ዝነብር ሰብ ዝበልዕን ዝስዕስዕን ምቾት ዝነብር ዘሎ ቻይና ድማ መፂኹም ቲኬት ቆሪፅኩም ቱሪስት ኮይንኩም ንሽንጃንግ ራእይዎ ግብረ ሽበራ ኣለዎ ዶ ጀኖሳይድ ይካየደሎ የለን ክትፈልጡ ይኹም ላቶም ካልኣይ ድማ እዚ ኣሜሪካ ነዛ ዞባ እዚኣ እቶም ኣስላም ክፋል ናይ ቻይና ዝነብሩሉ ስለ ዝኾኑ ሓጓፍ ተጠቂማ ነቲ ቻይና ኮንቴይንመንት ወይ ከዓ ሽም ናይ ቻይና ንምብልሻው ተጠቀሙሉ እዩ ኣብቲ ቦታቲ ካብዚ ነዚ ጀኖሳይድ ሕቶ ካብ ዝጅምሩ ሜይቢ 3 ሚልዮን ተነይሮም ሳብ ሕጂ 6 ሚልዮን ኮይኑሎ ህዝቢ ዕፅፊ ወሲኹ ህዝቢ ዝበሃል ጀኖሳይድ ዝፍፀመሉ ዘሎ ህዝቢ እናጎደለ ይስኸይ እናወሰኸ ይከይድን እዩ ፈርዲኦም ኣለኹም ህልቂት ማለት ንህዝቢ ምጥፋእ ማለት እዩ ኣብ ፈለስጤም ኣብ ጋዛ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ካባፎም ስምዑ ኣብዚ ልብኻ ተሰብር ቪድዮ ኣላ I don't want to share it with you but sometimes ካ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ክንዲ ምንታይ ንሰብ ንምትላል ከም ስራሕና ኢሎም ወሲዶም ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም of your generation in their 20s or even younger, the young people of Gaza, can they emerge from this with hope? دايلي حتى لوزي نتيز بغازا أبزنات كا ولدو زلو أبزنات كا عدم زلو دحرز فت أمزي تسفا غيرهم كتنسو يقولو بتسفا كقصلو يقولو كم قليلو سمعوا انتمال سناتو لبغاية سابراكاكن This is a reality. أنا بفلايتنا غزانا فلسطين مكريا خلو بس تاريخنا إزبير ترى ستلت هازي تاريخنا إزبير ترى كله كده قصة رئيس دلنيرو حيري قلت سمنا يسورانا إزبير ترايو نزو خلو إيرتراوي ناتو نترخيبو دوي لكم زخيز جبرو انبار علم بملا وداينا فلسطين وداي كم زنا وداي فلسطين تكبروا زلالو من إيرترا دما كوميو فلسطين قد زاربوا اللي معاد كمان زلنا إيرترا ولا حد زاربوا لينا برا. A belief in a future? No. This time, no. In the previous times, yes. This time, no. أبزوا أنا زي تمنسينا غزا ويونتنشتي تساجر كوتس أيكل نيلو. قدم بزح كم تسأجم يقات منيرو. جن استيل تسفى نير وتمنسي. أبزوا أنا زين كله أيكلني سلام تايسمعوا. Every house in Gaza lost at least one. At least. A lot of families disappeared. A lot of people still under the rubble. سنتايب له أبزوا أنا زي نفس وكف صدر فلس أب غزة زلا أنت واحد حدث كثير على حدث ميتوها الليل أنت واحد بزح حسر بيت الدماغ تقل لا ثاني تانية نيلو ثاني تانية بزح سب بزح حزبي أبتعتتي من البعض فيديو ناي غزة حج زلا تريخ ما أبتعتي سب كلنا يقدني أني كومبليت لتكتمها سلزي أبتوشتي بأمني سزقاتي ما عاتز بدمالله أبي كم زلوا زي فلاتي لذي كابزي وسي تسفح قبر أي كل تزبي ناي بحق اللي بخاد سبري very sad كم زي خونا يقبوني تمن عز قبر زلوا خاص ناي أملا حريات تزبينا بحالة بمخانمي it's على مناكس عكندي ما مشماش ناي مورال بس إيحا خمزلا نساتهم سدحان علامهم يقبروا له أبدقوا خفيلو إسرائيل كتعوات على عيلو تسألوا زي قبر سبكالو إسرائيل كتعوات على عيلو زي باستر له ويون كاشلو ويون أسلامي لو قبل أكلني معناته I think أبسط كده زيادة لأننا لأنت كريستيان أسلامي يسمع أخويني يسمعني معناته yes كريستيان لو بتخيل كل دسم عم تقان زاناته جن I think إنتي بفلار كباب زلوا بس بعرب بجكاتي نبوليتيكا ما جابري أخويني زلوا بس أنا زلوا اللي كريف كا زبس حزبي نبحكي دسم سمع كوني جبا. And if you want to get out like from Gaza, because believe me, if the Rafah crossing is still working, a lot of Gazans will leave.
even when they leave, after they pay everything they have, where should they go? I mean, they talk about, there is no ceasefire, but maybe there will be a ceasefire one day. There will be, yeah. They talk about rebuilding Gaza. Are you telling me that in many ways you feel the people of Gaza cannot be rebuilt? Oh my God. دعمي كبير حتى. It's disturbing. بحكي سمعك. بس بغازا كم تحجز زلو نابي قلت خيد خل بفلا تا غازا تبال فيديو ابزو قرب بس لزي كلمه تريهم ابي خيد دحريلكا ولا حنت ملسي زي بلو معناته اسرائيل نفس خونه بوتا كودي دليوم نيم زلو كتفط رايم دليوم زلو I think نموت تفريد اللومي اتزحزن كفال اسرائيلاوين كغبرو غولي مجمريو ما يكونون فلسطينيان مدان مقتالن نوح تمكرلو سلامتاي اكم درجه كبصحو خيلوم يتحطو حجي نوح كنا لنا منالبات ابتي عندي ارسناتنا كملسينا اسكب زي نسمع مجمريا اسرائيلاويان حد انتايل وما لبسمو. A lot has changed since Emmanuel Macron's meeting with Benjamin Netanyahu last year. Tensions had been brewing for the past few weeks, but on Tuesday their relationship turned particularly sour after the French president told his cabinet that the Israeli leader shouldn't forget his country was created through a UN decision. شوف انتايل تحيفلو نتنياهو na French president عقلو سلو سوابو سلادي سمع مخانو سولة تايلو Mr. Netanyahu must not forget that his country was created by a decision by UN Security Council. Therefore, this is not a time to disregard the decision of the UN. إسرائيل زبال هجر بوسانا ناي UN زقوم هجر مخانو كرسي عملوني له كم زغفن العلي زرباك اللي يكلني إسرائيل زبال إذا السوز مرحوز ولا منقسي بوسانا ناي UN زقوم هجر مخاني له ስለዚህ ስለምታይ ከምኡ ዝብለ ዘሎ ናይ ዩኤን ሰራዊት ይሃርም ስለ ዘሎ ናይ ዩኤን ማሕበራት ኩሉ ስለ ዝሃረመ ምናልባት ነተንያሁ ታሪኹ ተመሊሱ እንተሪእዎ እታ እስራኤል ኢሉ ዝምክሓላ ዘሎ ሃገር ብውሳነ ናይ ዩኤን ዝቆመት እያ ስለዚ ናይ ዩኤን ውሳነታት ክነፅግ ልዕሊ ማንም ክፈርስ ዝግብኦ ንስ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ንዑ ዘቆመ ናይ ዩኤን ውሳነ እውን ክፈርስ ስለ ዝኽእል እያ ተተንብታ ዘረባ እዚኣ ቢግ ስቴትመንት እያ and it now was not the time to disregard UN decisions. He's referring to the resolution adopted in 1947 on the plan to partition Palestine into a Jewish state and an Arab state. Netanyahu was quick to hit back. So comes in the زلنا تايلو نيرو زي وسانزي اب شنجات من 47 ني Jewish state and فلسطين اب كلته نتم Jewish state and Palestinian state لهم زي ما غلوكم عين زغبرو منالبات نعو كذكريليو اسكنتاي لمليسو لغتي. Netanyahu was quick to hit back, saying it wasn't a UN decision that established the state of Israel, but the victory that was achieved in Israel's war of independence, also making a jab at France's anti-Semitic part. So دايزول زلو سغا نحنا بعلنا بسعرنا بوجنا دمسانا ينبر بيو ان كنا اسرائيل ناخذ كون غيرو نابله ترير زخنا ملسي كب كارين يرايلو سلازي امونغو كل تعبيت مرحتي زغبر زل اكسشينج زغانتايو اسرائيل تخدو زلا منغسي اكايدات منغسنا اسرائيل زنتنياو زخدو زلو بزحات هاجرات يوحطلهم كم زي لي زريكا. A reminder to the French president, it was not a UN decision that established the state of Israel, but the victory that was achieved in the war of independence with the blood of our heroic fighters, many of whom were Holocaust survivors, including from the Vichy region in France, Malathieu. So there is a regime in France. It would also be worthwhile to recall that in recent decades, the UN has approved hundreds of anti-Semitic decisions against the state of Israel, by the purpose of which is to deny the one and only Jewish state. So the كل جزء أبتناي أيهود تشجعوا كزارب كله نتوم كالوت أتاك نخربو زجبرو تكتيكيو نتنياهو نتي كل جزء كزارب كله نتي جينوسايد نتي هولوكوست جرمن زفات ما كل جزء زمتأ ترجعهم لهم نتي نيهود تاريخنا تقام كا زخون سبعة أرنا تتزاربو أنت أرتم إسرائيل جرمن قتلتهم هتلر زقتلهم أيهود تزارب كم زلخا غيرهم يم كقربوا زفتنو نعو كتقام كلها نتوم شو استقتلوا تقام كم زلخا غيرهم يم كقربوا زفتنو زخا تاكتيكيو دي هلا نعو يا تاكس قبرلو نتنا تو بوليسي دقام زلو سجن نت تاريخ كم دقام زل غيريو زارب زلو. Relations have been tense since Macron called for a halt to arms deliveries to Israel, saying it was the only way to put an end to the wars in Gaza and Lebanon, prompting this response. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them.
But what prompted Macron's latest critique is the situation in Lebanon, more specifically Israeli fire against UN peacekeepers who are stationed in the south. So بحبش أمانجو إسرائيل أمانجو مرحتي معربا علمن رؤي زخونة جاب في اللينات الفترة يمت كم زلوا إذا نقدر زلوا هاي إذا كقعدت مخلي حدش نقدر هيكونن أبزي أسكت حدا فليز بلا ديبيت كريه كون كفتني ينقدميو إذا أسكت نسمعها 14, which was sent to me by one of our colleagues, Alistair Crook. This is about 15 minutes old now. Israel's retaliation against Iran will not be moderate. Instead, it will be significant and will likely cause Iran to respond. Israel will need to prepare for a significant exchange of blows that might drag the Americans in, which Iran certainly would not want. Israel will attack Iran before the U.S. elections. Netanyahu. እዚ ዘረባ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ካብ ሓደ ቻነል ናይ እስራኤል ቻነል 14 ዝበሃል ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ እስራኤል ንኢራን ክትሃርም ምዃና ምዕራባ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትገብር ስለ ዝኾነት ኢራን ግብረ መልሲ ክትብያ ግድን ኢሎም ኣለዉ እቲ ግብረ መልሲ ትቦ ድማ ሓያል ክኸውን ስለ ዝኽእል እስራኤል ክትዳሎ ክትክእል ኣለዋ ነብሳ ንምክልኻል ነዚ ድማ ኣሜሪካ እውን ክትሕግዛ ክትክእል ኣለዋ እቲ ግብረ መልሲ ትገብሮ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ንክትኣቱ ክትግደድ እያ እዚ ከዓ መዓስ ክንገብሮ ኢና ብለው ኣስገብሮኹም ዝኾነ ከዓ ይነግሩ ኣለዉ ቅድሚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ኖቨምበር 4 ማለት እዩ ሎሚ ኦክቶበር ኣለና ኦክቶበር 16 ኣለና ኮይና ቅድሚ ኖቨምበር 4 ስለዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ዘሎ ግዜ ክፍፀም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ወላ ገለ እስከ ንስማዕ እዮ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና who approved the attack plans on Iran, and the attack is expected soon. What do you think will happen? Well, it's interesting because in parallel to this, we have a statement by a senior Iranian foreign ministry official, spokesperson, basically saying there will be no more back channel communication with the United States. Apparently, the Iranians and Americans were talking behind the scenes to come up with a scenario on how to avoid escalation. And somebody in the United States leaked out that Iran had agreed to absorb a limited Israeli strike. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ጎኒ ጎኒ ናይ ዝትብሎ ዘለካ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ቀጥታዊ ዘይኮነ ብዘይቀጥታዊ መንገዲ ዘተይግበር ነይሩ እዩ ብመንገዲ ናይ ዑማን ትበሃል ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ብተዘዋዋሪ ዝግበር ዝነበረ ዲፕሎማሲ ናይ ኢራን ኦፊሻል ወይ እውን ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ከም ዘበለን ፋይዳ ከም ዘይብሉን ኢሉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ድማ ናይ ኣሜሪካን ነቲ ጉዳይ ዝፈልጥ ሓደ ንእስራኤል ሓደ ፍኹስ ዝበለ ግብረ መልሲ ንክትህብ ኣፍቅዱላ እንዶ ምንታን ክምልስ የኢላ ጥራይ ኢዳ ከይትተርፍ ተባሂሎም ኢራን ይሕተቱ ከም ዝነበሩን ንስ ዝበለ ግብረ መልሲ ንክገብሩ ክፍቀረሎም ከም ዘለዎ ዝብል እዚ ሓበሬታ እዚ ግን ደገ ስለ ዝወፀ ኦልሬዲ ሓበሬታ ኤክስፖዝድ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ሲክሬት ብምስጢር ዝግበር ዝነበረ negotiation not retaliate, which is a complete deviation from Iran's stated posture. And by leaking this was a huge embarrassment to the Iranians. And so the Iranians said, we're done. And now Israel's left with the following options. Don't strike. So Iran si ንክትሃርም ኣፍቂዳ ነይራ ብሕቡእ ንክትሃርም ማለት ሓደ ቦታ ሂብዎም ኣብቲ ቦታቲ ንምንታይ እስራኤል ክሃርም ኢላ ስለ ዝፈከረት ፈኸራ ናታ እንተተሪፉ ክትነዓቕ ስለ ዝኾነት ንኸይትነዓቕ ገለ ነገር ግብረ መልሲ ወላ ናይ ቀደም እውን ከምያ ገይራ እዚ እጂ ነዚ ምስ ተሰማምዑ ግን ነቲ ምስጢር ከማን ክዕቅቡ ዘይክእሉ ምክንያቱ ኢራን ፐብሊክ ሊስት ተዛረበቶ ዝኾነ ይኹን ፅንፅያ ናይ እስራኤል ኣብዛ ዓድና እንተመፅኡ ግብረ መልሲ ክንቢና ኢሎም ነይሮም ስለዚ እቲ ዝወሲዶሞ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ከረጋግፅ ዝኽእል እዩ ኢራን ድማ ሪስፖንስብል መርሕነት ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ነቲ ኩነታት ከተሃዳድዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ኩናት ክጅምራ ይደልዩ እዮም ዘለዉ ኣብ ኩናት ክኣቱ ምስ እስራኤል ይደልዩ ኣለውን ካብ ኣካይዳ ናቶም ኩሉ ሪና ኣለና እቲ ፀገም ግን ንእስራኤል ግብረ መልሲ ዘይምሃብ መመሊሶም ነቲ ሽግር ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሕማቅ ከም ዝቕፅሉ ስለ ዝገብሮም ዘሎ እዩ እዚ እቲ ግብረ መልሲ ዝብዎ ዘለዉ ንእስራኤል ንመተሃዳዲ ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ግብረ መልሲ ኩናት ኣብ መንጎንሲ ዘይተርፍ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዘይተርፍ ምዃኑ ምክንያቱ ነተንያሁ ይደልዩ ኣሎ ነቲ ኩናት ከምዚ ዓብ ኩናት ተዋግዩ ክዕወት እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ምክንያቱ ንፖለቲካዊ ዕድመናቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እሱ ገለ ነገር ኣብ ኢራን ተገይሩ በቃ ንኢራን እውን ከም ዝገበረ ተባሂሉ ከም ሂሮ ነዚ ኩሉ ኣብ ቃዛ ፈፂምዎ ዘሎ ገበናት ነዚ ኩሉ ኣብ ካልእ ገይርዎ ዘሎ ክርስዓሉ ዝኽእል ባይ ዘ ወይ እቶም ጅሆቱ ተሓሒዞም ዘለዎ ሰባት ብዛዕቦም ከም ዘይግደስ ኣፍሊጡ ኣሎ ምክንያቱ ንዖም ክፈትሕ ከም ዘይደሊ ዘሎ
ንዓታቶም ብዛዕባ ህይወቶም ክዛረብ ከለዩ ህይወቶም ከነጥዕኖም ኢና ገለ ዝብል እምበር ብዛዕቦም ኣይግደስን እዩ ነተንያሁ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ነቶም ሰባት ምድሓኒ ነይሩ ኣይደልዮን እዩ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዘይተፈፀመ ነተንያሁ ስለ ዘይደልየ እዩ do a moderate strike, but now we don't know, we being Israel and the United States, how Iran will respond because the U.S. blew it. I mean, you can't have these behind the scenes back channel talks and then go public with them. It's something the United States does on a regular basis because, we have to feed the press, but it embarrassed the Iranians, put them in a very difficult situation, and now they've withdrawn. And so I think Netanyahu had come to the decision point that he can't not respond. He has to respond. And since you can't differentiate between a moderate and a severe response in terms of Iranian retaliation, you might as well go severe, and now you're daring the United States not to do anything. This is the ultimate goal. This is a huge gambit on the part of Israel. They're going to begin something that, left to their own devices, they will lose in a conventional exchange, meaning that they will start to strike Iran. There's no way they can bring the firepower to bear on Iran that can suppress what Iran is prepared to fire into Israel. And when Iran attacks Israel this next time, they will take out $100 billion worth of critical infrastructure and shut Israel down as a modern nation state. At that point in time, Israel is desperately hoping that America will join them in continuing and furthering the strikes against Iran of an existential nature, meaning that they will seek to end the Iranian regime. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ባሃቂ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ኢራን ብፍላይ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ዝገበርዎ ግብረ መልሲ ብርቱዕ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ምናልባት ብርቱዕ መጥቃዕቲ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ነተንያሁ በቲ ዝፈከሮ መንገዲ ከይመለሰ ሱቕ ድሕሪ ኢሉ ክነዓቕ ስለ ዝኽእል ከምኡ ዝበለ ብሓንጎልቡ ስለ ዘሎ ክምልስ እዩ ስለዚ እቲ ዝገብሮ መጥቃዕቲ ብዘይገድስ ኢራን ክትቦ ትኽእል ግብረ መልሲ ብፍላይ ብብዝሒ ናይቲ ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ንእስራኤል ልዕሊ 100 ቢልዮን ዝትመን ኢንፍራስትራክቸር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ እስራኤል ክድምስሳ ከም ትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ይብል ኣሎ ኣፅዋር ናይ እስራኤል ኣፅዋር ናይ ኢራን ብተደጋጋሚ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ይሓልፎ ከም ዘሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከራጉደልኩም ኣብዚኣ ስምዕዋ ለንቀነ ኣጋጢማ ዘላ just ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ኩነታትን ስለ ዝኾነ Has Iran exposed a major Israeli weakness? We are asking that question because Israel's worst mass casualty strikes this year did not come from ballistic missiles or rockets. They came from a single drone, a single Iranian drone. You heard that right. Israel may have the Iron Dome air defense system, but Iran has some really sophisticated drones. Drones capable, basically, of piercing Israel's much... So, ለንከነ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ ኢራን ድሮን እስራኤላውያን ወታደራዊ ማዓስከርናቶም ተኣኪቦም ከለዉ ንኩሉ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሰጊራ ኣብቲ ቦታቲ ብምፍንጃር 4 ሰባት ከም ዝቆትሉን ክሳዕ 7 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ብዙሕ ሓደጋ ከም ዘውረደት እዩ ዝንገር ዘሎ ከመይ ጌራ ንእስራኤል ዝኣክል ኣዝዩ ረቂቕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዋ እዚ ድሮናት እዚ ክሓልፍ ይኽእል ኣሎ ስለዚ ኢራን ሓደ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ ዘሎ again ብባሊስቲክ ሚሳይል ናታ ሰጊራቶም ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሑቲ እውን ሰጊሩ ሃሪሙሎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ሰግሮ ዘሎ ብሕዝብላ ዝመፅእ ዘሎ ሮኬታት ይኹን ብዙሕ ግዜ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይሓልፈሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና at some point እስራኤላውያን ሕጂ ሓድሽ ተዋሂቦም ኣሎ ካብ ኣሜሪካ እቲ ዝኸበረ ዝበሃል ታድ ዝብልዎ ንሱ ኣትዩ ኢሎ ኣሜሪካውያን ጥራይ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ 500 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኤር ዲፈንስ ንምክልኻል ናይ እስራኤል ተባሂሉ ወፂኡ ኣሎ But at the end of the day, technology in Israel, the technology in Iran, ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናሓለፈ ይኣትሎ ስለዚ ኣብታ ናይ ስካት ሪተር ዝብላ ፀንሐንተ ተመሊስና እንታይ ዝብል ነይሩ እሱ እቲ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን እዩ እስራኤል ድማ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ዋላ ካብቲ ክሰድዎ ዝኽእሉ 1000 ባሊስቲክ ሚሳይል ተተኪሶም ብዙሕ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ካብኡ 10% እንድሕር ሓሊፉ ከም ዝሓልፍ ድማ ብዝሓለፈ ሪና ኣለና ንእስራኤል ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ ክገብራ ዝኽእል ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ተዲኹምሎም ኢራን ኣዝዩ ዓበ ሃገር እዩ ንኢራን ከተጥፍእ ኣዝዩ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዘድልየካ ንእስራኤል ከተጥፍእ ግን ከምቲ ብምንኣሳ ጥራይ ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሕ የድልየካን ተዲኹምሎም ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ and that's why እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ እቲ ጥፍኣት ናይ መንግስቲ ክንዛረብ ከለና ናይ እስራኤል መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ እዩ ብፍላይ ዓቕሚ ናይ ኢራን እናረኣናዮ ክንከይድ ከለና ነቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ቀደም ዝትንክፈ የለን ኢና ንብል ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክሰግርዎን ክሓልፍዎን ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና
نملس زي كلنا صنع exactly نزي سلزة قوله conventional exchange, meaning that they will start to strike Iran. There's no way they can bring the firepower to bear on Iran that can suppress what Iran is prepared to fire into Israel. And when Iran attacks Israel this next time, they will take out $100 billion worth of critical infrastructure and shut Israel down as a modern nation state. At that point in time, Israel is desperately hoping that America will join them in continuing and furthering the strikes against Iran of an existential nature, meaning that they will seek to end the Iranian regime. That's where we're heading. And what I also say is that in the past, أكمل درجة إسرائيل كدمسس أبزخ درجة أنت تبتشي كوينو أمريكا قد نيا إيدا غطوتو نساد ما إيران نتمنقسن مغيارتي نتخالق جبار زغل كله رجيم تشينج مالتيو نعونا متكبار كل زكالة زي أمريكا بوك أنا بتكونات كتابتو كم تخليز نقرزلو أنت بتفل عليه من قد كم دوت سلو دما تحبريتا راشا نزو كناتات زي بقربا كم تعزوبا زلا مهنياتو كل تاب إيران كجبر زغل كاينا نزو كناتات زي بقربا تعزوبا كم زلا كل تاب لإيران كجبر وزغلو أبقال مدرخ قبل راشا قبل تشاينا نخجبرو دحر زبلو كم زي يكونوا يرزر دوم زلو إيران دخمس لزبالتهم كم زجبرو زلو نخالو تجراد دما أنا تنكم كم زخوني يزر دان زلو that's why تأمن جوزين هجرات زلو زمدنا تاتنا حيا لزقي زلو that's why بكل من قد دما فتناتنا أمريكا بس زلو أمريكا كم رجع مس إيران كتواقع تدلني زلا ربح سلو زي بلو عبك ساراق كم زعلا كم زغل فلتي ربحية بلو من إيران هريمم والحين تزرب حوي مواد درتو ما يكونوا إيران هريمم زرب حوي بلو بإيران وجقن عبك سارا خمسهم كم زغل درونا يوكرين كنيك سارا مشي له مالو يريولو ناي حوتي كنيك سارا مشي له مالو يريولو سلازي again أمريكا أبزيت وصو مواتر بسنك إسرائيل كتابتها مالتيو نتيجة لا تكون تهدما كل زعجة تبازلا جنزب already كباب 18 بليون دي إسرائيل لا حساب 4 بليون زخون جنزب من إسرائيل هيبهم كم زلوا يزن قرزلو سقول لز جنزب أبحوي كقاصلي بعداي خازوها بزلو أنكس أمريكا extremely عدانات نعبيز غيزلو بريكس ما alternative من قد فترة له سازي everything is نات دمامريز غيزلو نات أكبيز غيزلو أمريكا كابزلا تخطوط تخينا نزي كله قديفة رجع كتبل كتكلالو أبقى طبعا تفوكس كتجبر كتكلالو ريكفر كتجبر مخالط وي كتسجنس مخالط جن كابكينات نابكينات كوجنا وقصلت غيزلة تكينات دما كبور كينات سلزخونة بتاع أمريكا زبحان لبعلو أب حدا جايز توزلو but again تكونتات نزي مثل months and weeks, the Iranians have made it clear that the fatwa, the religious edict that was passed by the supreme leader that prohibited Iran from having nuclear weapons, is no longer in play. That can be reconsidered by a change in conditions, and the conditions have changed. Iran is ready to go nuclear if Israel pushes in that direction. And if Israel starts targeting Iranian leadership, command and control, or nuclear facilities, Iran will have a nuclear weapon in less than a week. They'll have 3 to 5 in less than 2 weeks, and they will use them against Israel and take Israel off the face of the earth. This is the direction we're heading, Judge. This is a very dangerous situation. So كم نريد زلنا تكونتات كم زبال زلون تقصيلو دما إيران أو وش تسومن كنت تسومن كنت سلسني كل روات واركة مع بالتخليا and then نتي really serious ناتهم threat دحرج هتهرم على الخوينكا نتي نيكولار نباها تقومي إسرائيل دما of course نيكولار اللوا so نتي عالم كل زفرهون نايف مير ويون ناي حماق حلمنا إليتي ناي نبزحت سبزخونة نيكولار راوكينات كجمرغل نيكولار راوكينات دما ناب إسرائيل تتوكيس كمالات بمولوتي I don't know أنا بعلي ترام كبتسخون أنا بعلي روبان كبتسخون خون وانا تتجرر تاسي زي نشتي هجراتنا نزارب زلنا زي نخلو تزوبهم قتل زغل مخاني قتل it's a very very dangerous territory ويقع إنه زبز حزلو كنا تاتي كلولاو ناب معازونو زسجري حدا جنيا نتي زقرب زلو ترى كينات يكون نزارب زلنا nuclear war دما I think كم ناتي مرداتا دريو زلو تسفاي جبر بزخون خي جبر كجبر تقولين كابراش هذا يكونه كاب إسرائيل كجبر كم زخط رأي زرد عنها إسرائيل كان ناتهم نريو سلازلنا راشيا بملكنا إسرائيل كتريهم كلها إسرائيل عصب وتدروا عقم له أطعمنا عقمهم كنا زيد الروتيو تنكا غزلوي بنت إسرائيل هوسبيتال كهرم زغلو مسجد كهرم زغلو بيت أرسان كهرم زغلو سلازغونو
بفصم አይገብርዎን የሚልካ ተአማሚንካ ክትዛረቦ ትኽእል ኣይኮነን ኣብዚ ያስከ ምናልባት ከተሰቀና ትኽእል በዚ ያስከ Keith, former US Marine, was fighting in the Gulf War and was on the program a few months ago. Joins us again. He's just come back from America. Kenneth, you've got interesting views on all of this, I know. But how close do you think we are to the Third World War? ነዚ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ዝነበረ ይቀደም ኣብዚ ዋን እዚ ክንምንታይ ቀሪብና ኣለና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኢሉ ይሓቶ ኣሎ It's a very good question. ሳዕ ክንደይ ቀሪብና ኣለና okay I think when the history books are written, if we have any publishers or any books left, are going to say that we're already in it. And when you have impunity in a nuclear age, I've warned humanity about this now for over a decade. In fact, I made a film about it. Impunity in the nuclear age has taken us to World War III and Armageddon. It almost seems like a self-fulfilling prophecy. I would argue the best thing we could do to prevent that is to apply the law. And according to the law, the genocide charges against... سنتاي ዝብለ ዘሎ ነቲ ኩሉ ዓጀብጀብ ገዲፍና ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣቲና ከም ዘለና ይመረዳእታ ናተይ ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምክንያት ናብቲ ዝኸፍእ ማእዘኑ ዝወስደና ዘሎ ድማ ኢምፒዩኒቲ ማለት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ረጊፅካ ምኻድ ኢንተርናሽናል ሎው ብፍላይ ንእስራኤል ይዛረብ ዘሎ ንዓለም ለኻዊ ንዩኤን ኤቭሪ ሬዞሉሽን ንሶም ዝብዎ ዘሎ ሪጀክትድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣሜሪካ ቪቶ ትገብረላ ስለዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ምኻድ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ዝኽእል እሱ ምዃኑ ምክንያቱ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ክሰምዕ ዘይክእል ነተንያሁ በይናይ መንገዲ ኢኻ ተስምዖ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ሓደገኛ ኩናት ክወስዳ ክእል ኢና ዓለምና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ግብረ መልሲ ካብኦም ዝመፅእ The Jewish state of Israel and the killing of heads of state and heads of movements is not something that is allowed by law. We have due process. It's been violated, and this is why... ከምኡውን እቲ ናይ ሕዝብላ መራሒ ቀቲሎሞ ዘሎ ናይ ካልኦት መራሕቲ ዝቀትልዎ ዘሎ እዚ ብሕጊ ክልኩል እዩ መራሒ ናይ ካለይ ብኢንተርናሽናል ሎው ክትቀትል ኣይግባእካን እዩ መራሒ ፖለቲካዊ ከለመለ ተርማ ኣይግባእካን እዩ ግን እስራኤል they don't care about ሕግታት እናበለ ይዛረብ We are now sitting on a Samson option reality. They haven't hit heads of state, they've hit terrorist group heads who killed American Marines that you murdered hundreds of Marines. The use or threat of violence to enforce or to compel political action is the definition of terrorism. Ask the children of Gaza. Ask the children of Gaza if they're terrorized and they have F-16s. Why don't they move to Egypt like the Ukrainian children? We are the terrorists. America. Why are they there, the children? Why are the children not in Egypt? Calm down. You can answer that. The children are writing their beds at night. If it was your child who was Ukrainian children have left Ukraine. You would have to tell them that, oh, I'm sorry, terrorists are the reason why they're allowed to... ናይዘው ክልተ ፕሮግራም ሰዓደሲ ወላ ሓቱካ ስለምንታዮም ብሓደ ትቕረቡ ኣነ ኣይርዳእንን እዩ ኣብታ ኮሜንት እታ ቪድዮ እንተትኸዱ ማሓንጣኻ ትኸስል ከምዚኦም ክልተ ተራእይ ይፈልጥን እዩ ኣይረዳድን እዮም ከቶም ክልተ ጋዜጠኛታት ኣይ ክሓትዮም ዝመፁ ከም ዝመስለኒ ግን ኣይ ቲንክ ንሰብ እናስሓቑ ኢንተርቴይንመንት ትኸውን ዝኽእል እቲ መደብ ናቶም እዩ እቲ ሓደ ግደፍ እናኽብል ብኣፉ ሂዞ ማይክሮፎን ይምንጥሎ ገለመለ ብሓፈሻ ግን ነቲ ሓቂ ክዝረብ ዝጀመረ ዝጅምር ትበሃል ፀጉሪ ውራይ ኢሉ እዩ ነቲ ሓቂ ንኸይስማዕ ክዓብጥ እዩ ዝፍትን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ኢንተርቪው ኢልካ ተፀዊዕካ ስለምንታይ ይዘረቡ ክዛረብ ዘይተፍቅደሉ እዚ ግን ውራይ ኢልካ ዝግበር እዩ ንቐፅል Bomb you haven't as a answered the child. question, really, because you've got no answer. Shut up for a minute. It's all right. You just shout. I'm not shouting. I'm just making a point. You're not. You're just being stupid. I've said Ukrainian children aren't in Ukraine. Are you going to fire them for real? أتجلس بس كوي أمونكم تاخذوا يبدأ ردادو على كرمني أتزاربهم زلوا حدا ليك أونتي نزكو دايز سبوق يرز فلتي عبري respected زخانة analyst نزكو نتا دفلاين إسرائيل دما بتبعت expose جبراز اللي. I'm seriously going to fire him on one. It's all right. He's answered it by not answering. Why have you suddenly, as an ex-Marine, become a fan of terrorists? Right. So I am not a fan of terrorism. I've just defined it. The use of threat of violence to compel political action. Yeah, now, that's just, by that happens to be okay, weapons of mass destruction in Iraq, 2 million. So تابلو له هذا عبي جينا وتحضرنا أمريكان إركاس كم يجي إركا خاطي في زوناي قبرش براويان قد قيار مريض كا أنتي وريدو كايبلو له أنا ناي قبرش برا تيفزي كونكوني لهم سلامتاي كم خمس خانة سمعوا عجي ناتو تاريخ نشته حسر زبالة. That's just that happens to be okay. Weapons of mass destruction in Iraq, 2 million dead. That was a lie. So you were a terrorist. You were a Marine. We have Madeleine Albright, former Secretary of State of the United States, who said, "quote 500,000 dead children was quote worth it." That's terrorism. So you were a terrorist. The United States has dropped Hiroshima, Nagasaki, the firebomb in Dresden. We can go on and on. Terrorism, by its legal definition, has not been prosecuted. That's called impunity, and it's because of impunity that we sit here today. So تفوق يريز اسمع زلا. قبل شبرات فتم أمريكان أوروبيان هجراتيوم بومبا بنجاساكي هيروشيما ختفتم كلا خاصي قبل شبرانيرو أدرستين زبال جرمان كلا يكونت على مسش عرو ورايلا أمريكا نتن هزبي نتن كتماتات
حوصايا جيراتن معات زبي تقتيلو دحر سعرت كالاي كنات عالمنا هتلر سعرت مالتي زي نيرو تيروريزمن جينوسايدن كبحال زغبا ስለዚ መን እዩ ንዑ ዝፍፅም ኣብ ኢራቅ ዝተፈፀመ ይዛረብ ነይሩ 2 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም 500,000 ሰብ ቀቲልኩም ነታ ሽዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረት ማልዲን ኦልብራይት ትበሃል ሳሕቲቶማ 500,000 ብሽም ዲሞክራሲ ቀቲልኩም ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ቃልሲ ነይሩ ምስ በላ እወ ትክክለኛ ነይሩ 500,000 ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዋጋ ትክክለኛ ዋጋ ኢላቶ ኢራቅ ዛሎ ምዘላ ዲሞክራሲ ኣለዋ ኢልኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ስለዚ መን እዩ ግብረ ሽበራ ዝፍፅም ዘሎ መን እቲ ሕጊ ዝጥሕዝ ዘሎ ንምርድኡ ከማን ቀሊልና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ again እቲ መድረክ ናይ ዓለምና እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ምፍላጥን ምስቲ ባህልን ኣገዳስነት ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከዓ ኣብ መንጎም ዘሎ ዘረባ ዝስማዕ የብሉን ኣየዛርብዎን እዮም ብጣዕሚ ብሪልየንት ኣናሊስት እንድዩ ግን ኣየዛርብዎን እዮም ምክንያቱ ሰብ ክሰምዖ ስለምንታይ ግን ይዕድሙ ኣነ ይርዳእንን እዩ ዓዲሞም ከምዚ I don't know ሓደ ግዜ ዓዲሞም ነቲ ሰብ ሕማቅ ክገብርዎ ስለ ዘልዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እንተ ዓዲምካየስ ክትዛረበ ኣለካ And if, by the way, any of those nations which we have bombed and genocided and supplied the weapons to do that decide to come over here, well, how? What do you reckon? What do you reckon? Would you sit by and do nothing while your country was being bombed? While it was all based on lies, weapons of mass destruction, much? No, I would fight. By the way, the Palestinians are an occupied nation. ከምኡ ድማ ነዘን ሃገራት ድከተን ምሳፅ ገብካየን ሱቕ ኢሎም ክሞትሎም ክምከትዩ የብሎምን ንመሰሎም ክቃለሱ የብሎምን ነዚ ዝተቃለሰ ድማ ግብረ ሽበራ ይትብሎ what do you expect ካብቶም ሰባት እንታይ ክትፅበዕ ዓዶም ተቃፅሎ ኣለካ ኩሉ ተባላሽወሎም ኣለካ ንኣብነት ኣብ ኢራቅ ግብረ ሽበራ ኣለዎ ይብሉ ዓዶም ምስ ኣቃፀልካ ኣለዎም ብሕርቃን ብረት ሒዞም ዝቃለሱ ክህልው ናይ ግድ ፋኖ ዝገብሮ ዘለዎም ከምኡ እዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ከምኡ ተሃሪብካዮ ኣንፃርካ ዝትንስ ሰብ ክህሉ እዩ ነቶም ዝትንስኡ ድማ ግብረ ሽበራ ኢልካ ዓሰርተ ግዜ ኣንፃሮም ትዛረብ እቲ ኩንነት ግን ከምኡ ኣይኮነና በለ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ኢና ንርኢ ዘለና ባት again ዓለምና ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ኦኬ እቲ ኤክስቼንጅ ናቶም ብርቱዕ ዝበለ እስከ ንመለስ ናብ ስካት ሪተር What direction are we heading with respect to American involvement 3 weeks before a presidential election? Well, what I will say is there's no congressional. I mean, we don't see Congress convening, discussing the war and the reasons why we would go to war. We don't see any effort by the president to come to Congress and say, "Hey, this is a dangerous situation. I think we need to have congressional hearings that empower me to carry out massive military operations if the conditions are met." I know we have a War Powers Act, but those are supposed to be for events that weren't predictable. We were surprise attack. The president must respond. This right here is a deliberate lead up to a predictable conflict. Congress needs to be involved because, as I said, this is the kind of conflict, if it gets out of control, will involve nuclear weapons and will involve Americans perhaps being on the receiving end of nuclear weapons or maybe using nuclear weapons again. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንኣበይ በፂሕና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕና ኣለና ንዝብሎ ዘሎ ዘለናዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ክእከብ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክብረ መልሲ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ብቐሊሉ ናብ ዝዓበየ ኩናት ክቕየር ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ እንተስ ብኒኩለር እንተስ ብኖርማል ዎር ንክትሳተፍ ዘገድድ መድረክ ክህሉ ስለ ዝኽእል ቅድመ ኩነታት ናቶም ክገብሩ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቅዋም እንታይ ዝብል ውግእ ኮንግረስ ጥራይ ክውጅ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኣይኮነን ክውጅ ዘለዎ ኣይ ቲንክ እዚ ታሪክ ፖሊሲ ናቶም ከመይ ዝብል ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብተደጋጋሚ ኮንግረስ ዝኣወጀ ኣይኮነን እዚ ኩነታት ኣብ ኩሉ ቃልቃል ዝብል ዘሎ እቶም ፕሬዚደንታት በብናቶም ስልጣን ስቴት ዲፓርትመንት ብሲኣይኤ ብዝገብሮ መንገዲ ዝተፈላለየ ኩነታት ከም ዘጋጥም ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ መድረክ ተበፂሑ ከም ዘሎ and then get one more against Iran. I know the President of the United States has exclusive authority to use nuclear weapons, but war is war, and Congress is the only entity constitutionally permitted to take us into war. This is not an emergency. This is deliberate regime change type conflict that Congress should be involved in, and yet there's no interest on the part of Congress to have any such hearings. I'm sorry to say that you're 100% correct under the Constitution. I say I'm sorry to say because of your last comment. There was no interest on the part of Congress to do its duty, which is to debate war and decide whether or not we should go to war. We have signed several international treaties which say we can only go to war against a country where we are obliged to defend an ally by treaty, not the case with Israel, or where the other country that on which we're going to declare war poses a serious, imminent, grave threat to American national security. Not the case with respect to Iran. We also have a president, and it's not just him. His predecessors have been the same. We don't like to consult with Congress. They like to just do things on their own. In what form would American aid to Israel take
if Iran really unloads on Israel and Netanyahu feels trapped or defeated or desperate. شنتاي زبل زلو حق خلا خايلو يملالو لو تي كونغرس ويكت بايتون امريكا سرحوك سرح زي دلي مخانو نرلنا كوينات كوج زغل امريكا نهاجراو دحنتناتا ملكت حتو زقبر كنتات تفطير تراي ويون مسانا نحنا نخنكلاخلو شركنات نستفرار مهاجر حدا كان تقاتيمو إنا كوينات كنوج نخل مس اسرائيل كن زخونه يكون ديل يبلنان الله ينس ويون كم زناينه تودي نايكال يبلنان اسرائيل كنكلاخلنا زبلو سلازي اسرائيل كوينات نتبايتون امريكا كوينات نغوج كغبراي كلني زبل زلو بحق كزرب كله مالتي اسرائيل كغرمكم امريكان اسرائيل نخد كلاخللا ديل يبلان محازوتين قال ملين زبالا كم زناينه تو وي قال ملك وي مزقله قال هاجرات عرب زغبر زلو كوم ديل يبلان اسرائيل كن بعب يونت منكس امريكا سلو تقصاصرتو قليتا تقبر تخليها زلا مبر بقد حكي بتا كايداناتهم اسرائيل زخون يكون كحجزوا ايكلون يميرم anyway تبصحي زلو كنتات حرجنيا مخانون اتهم ناب املاك قرب زبلكم سبات صلوات كبروا صلوات كدلي كاون لعلك كبر زغل سلازي له نايلو مهارستي ابز كودي امين بزح انترستينج توبيك سير نغن كابتال ليميت كغبرلا زلو كابون لعلك كيس سلازي دليا ابو كتوديا نايلو مهارست بزغون دينا لايك مكبار سبورت مكبار تقف مكبار ابالات نايز channel VIP ممبرز كونوا حبريتاون كوهابكميو نلومي مزيح كتف ثلاث نغرات قلطيفنا كنعرين كنستخاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦትን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእላለካ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ